Rahmat, mınakay buyursa, şu sökü sağlığı azime жүрді. Ben biraz sizlerge bir nerseni ayta keteyim. Bu Aybek, Aybek. Ben özüm jurnalistте болуп иштечүмүн. Анан Айбектин бир жөө эмесин айтып кетейин. Бул менин агасы экенин билбейт экен, чоң атасы экенинчи. Ана бир күнү мага кат берди. Ушуну алып баратып, сиз баратып, ушу Нельспайкенин кызына берип коесуз да. Ама журналистке любопытный болот да. Анан мен кетип баратым да, ачтым да. Açsam emniyete bir jasты билесиздерби? Sen деп токсо эгер менин жүрөгүм, анда чындык түбөлүккө сүйөрүм. Жок болсом да азыр сенин жаныңда акыр бир күн болом сенин түгөйүм. Суй саларбыз мажүрүмдөрү калып. Сен мен жака, мен сен жака ыкталып. Кол кармашып багаралап басарбыз, мага калпак сага жол жарашып деп жаздыр. Ылайым ошол тилегим келди. Ылайым мен тилегибизди ушул. Ылайым кол кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Özgür cüskö tukunlar minge jetsin. Allah'ım iki dünyanın bahtısını versin. Tündüğünlerden kut kuyulup eşinlerden bereket ögürsün. Emi urmatlı kudalar, tuğanlar. Hazır bizim kan kudağız. Öz üstün. Anda eme görelim. Çoğu tavsiye görelim. Kan kudağız anda bizim Asılbek kudağız uzatsak sözde.